Abo, datangar abo iti nakabuklan iti search for Ilocano idols tayo. Hampir nga nakabuklan game taong pa iti winner na. And whoever wins for this third week, abo ket mangi-represent into no next Sunday for our monthly competition. Ayan, kat our panel of judges ket nagtao da po iti na dumadung nga pastelubong. Isu da iti sponsors tayo for this competition, and of course isu da matlaang iti ay adapi may isa. Sino? Kunak na awanin tatayan. So may we have na our last contestant for this round. Kung lakit din o duadalaeng. ay kumansyon mo laang dati manang da. Okay, anak agta adarkag tugaw ka. Okay. Actually, dito ay ating tinga dahil tikat nakigtot. Nakita na kami ti personal. Dati kanong bubuyain na kami laing iti Facebook. She's from Hong Kong. Kagagapo na Hong Kong. Oh my God. So kablaawam da giti agbubuyat at kakabsa tayo nga. Di jeda ngamin babalay tatahan da rumrumwar ta. Amumutin nakagulgulo ti Hong Kong. So handa nga nagsasarakan. Di jenti Admiralty. Ayan. So please, kablaawam da giti kaya mga kablaawan itatan ading. And you are Madeline Gamad. Okay. So sikati eldest yung kakabsat talaga. Mat family of singers. So naimbangal daw ading Madeline. Naimbangal daw mo kanya may doon. Ayan. Keta kat ato ti taga Hong Kong tatanga dumdum kat tayo. In fact, dagiti kaaduan nga panel of judges tayo are from Hong Kong. When idol talaga sobramit nga sikat na sikat tinagan nyo kay Hong Kong talaga kin may sanakbit nga kwayo dyan. Ag-follow kada kami. At ngimhanta nagkita na namin talo kami nga napandijayan. Parang ganun nga po. Anya mo iti bakanten di jay ana ti day off mo ini. Every Sunday nit lang idol. Pero mostly hanak nagwawarte every Sunday kasi mas gusto natin kumita ng ayan. Dati sideline mo no Sunday? Parang ganun na rin. Part-time lang din kay boss. Okay. Kini boss mo maplaan. At kasi nga talaga. So, kasi talaga. ayan na ti lugar mo di Hong Kong. Wan Chai idol. Wan Chai? Win idol. Kas namin sana pa ng DJ ading ko Wan Chai. Wan Chai katabi din lang ng Admiralty yun. Di mala central nga ron nga lugar. Win, agkakadikit damit lang dagi dyan. Wan Chai, okay. Win idol. Awang ngamin iti, apo idol nga idol. Awang ngamin iti ko sobrang idol. Win idol. Isa karon nakikitutak-tatagan yung idol ta nakita taka talaga. Okay, thank you so much. Anyway, ano mo ti specific nga ako DJ Wan Chai nga pagpasyaran kasi ko majimongkok at ti night market kasi DJ win no dati. Talaga adumit nga pagpasyaran ni Jay idol na talaga kayat mo nga around the world ti Hong Kong. Okay nga ron. Ano ti kan? Disneyland. Disneyland na pang kami mo DJ yan. Apo na pang nagsasakit ti sakak ta pag na. Talaga idol kit talaga pumanagna ka dyan no talaga kayat mo makapasyarte ko. Ano ti kanta ay idol kit mapasubo na talaga. Okay. No choice, mapanak lang talaga kung magbisita dito ng talaga pabisuyak latan. Well, kakabsat ko nga duwa. Okay nga rod. Hamhamunan da ka Apo, hamon kay kaniso dit alawas og subli ka Hong Kong no maabak ka tata. Talaga idol nga matapos tanan mga sinumang abak. Okay. Ana kansunem? Anya aja yun idol kit kas lang kayat kuman kantaan jay bukel-ukel ko na dakit kas lang bayad nga isala gamin idol. Sige nga rod, kantaan na jay bukel. Ngem sa bali ti lyrics mi di jay. Anya aja yan kasi mas lang aja original na sa idol ato eh. Ay, adati John Mark may katimang balong, adati kwa na, adati -1 na. Jay mo nga isirek ni ikatam nga rod jay silicone na dahi tabiit. Yan. Karaoke version data? Win idol. Okay. So, kaaro ba? Our last contestant for Search for Ilocano Idol 2019 dito'y IFM. Ikanto ito kung tawayan ni ading Madeline Gamad to sing Bukel Bukel. Madi na maisra ka. Nakaapoy kan sa nga mangishoot dyan, Mark, ha? Yawan mo. Awan mo at pigsaam. Kamadi sumbrak.
Awan, hanggang sumsubrag. Apo, nakadrop tayo tigo, oh. Adda kanta na ka, no? Ore, ate. Kasi naginak lang ata eh. Turun lang ka na. Yung matikarat mo. Lyrics na? Adya lyrics na. Okay, sige. Nayun ang latan, agor ka. Ada ti bukal-bukal mi dito ay ada ti nayon ng hamukhang kantaan na tayo parte nga kuanan. Okay, basta na, dati lyrics na na. Oo, sige, nga rod. Bunbunto kam tama ka matisan na tinapar. Okay, to sing bukal-bukal, ladies and gentlemen, ni ating Madeline Gamat. Salsal sa ilang ka. Nakiktot ka pa ya. Okay, enjoy. Well, enjoy the music. Kasal na imas nga minya ibal sa iya ito. Well. Nag-imas gayang agdyan iti Pilipinas ay ito. Wala. Nagagaw nga talaga hepan na. Well. Nuna hunig jay bukel manik dayta.